Sumas punchay kachun, unas hermanos, sapa pagarin ñawrinches, Dios pas palabranta tumpa tawan gaya kunanches pas paima. Kunan pagarin ñawrisun maichus kay Efesios nisgata, maichus kay capítulo 5 versículo 20 ahnata niwanche. Señor ninche Jesucristo sutimpi, tukuy imamanta, Dios tatanman graciasta goychejpuni. Sapa pagarin nuganchej bendición ta recibinchej Dios ninchej manta. Chayta ama gongaspa nuganchej pachita gonanchej karga. Kunan pagarin palarisun maichus kay John nisgamanta. Pi karga John, runa maichus kay machasgas y purinku pay machajllapuni tukuy laduman purik. Chantatak chayga familiawan ashka problemas ta apamurga. Payga manaña zuna hinachu karga nin Johnga machasqallaña purikkallipi kaypi haqaypi chantapis llakisqallaña golqemanta chantapis onqosqa ima karga pagarin John nisqaqa tarisqa maychus kay palabra nisqata pay chayta tarispa creerqa creespata bautizakurqa maychus iglesianchikpi chantataq pi kay John imaynatataq ima raykupa paymanta parlashanchik kunan John yupawanchik imaynatachus pay vidanta Dios ninchej cambiarga. Ñawpataqa pay mani ima ropan kargachu churakunanpaq. Kunanta tapukun ashka sopas tiyapun chaymantanik way imata churakusani ñawpataqa pay rupallawan purik. Kunanqa tapukun mayqanta churakusa. Chaymanta pay pachita gon Dios ninchejman pachita nuqaquni ñawpata ma rupay kargachu kunan karga. Kunan tiyan niwancheji chantata imata yachachiwanchik kayta munasqa hermanos. Nuqanchik a veces hawanchik colgueta imatapis hawanchik o siquiera ropata chantata munasqa hermanos ninchik ma kapuanchu. Sin embargo ashka kapushawanchik nita pachita Dios ninchejmanta gonchikchu chaymanta munasqa hermanos tukuy imata Dios wanchik chaymanta pachita gona kayakama kachu.